Dobar dan, ja sam Trifunović Miodrag iz Turije, opština Srbobran, inače pored Novog Sada. Nalazimo se na poljoprivrednom imanju, poljoprivrednom gazdinstvu porodice Trifunović u Turiji. Opet se vraćam na to koja se nalazi na 3 reke, Dunav, Tisa, Dunav, Veliki Bački kanal, što bi se kazalo Beljanska bara i Krivaja. Bavimo se isključivo suvim ratarenjem. Poljoprivredu radim unazad 5 godina. Pre toga ja sam jedan od onih, što bi se reklo, povratnika na selo koji su se vratili iz grada da bi radili, se bavili poljoprivredom, koji se pokajao, nažalost, što se tako desilo, ali volimo ipak da radimo ovo, pošto nam je ovo porodično imanje, treće koleno koje se bavi ovim. Grevata što je sve tako što pričaju i govore da seljako da se vrati, da se mladi vraćaju na selo, ali žalosno je sve što ovo dešava, koji smo i sami suočeni sa svim ovim poskupljenjima veštačkog đubriva, goriva, slaboj podršci mladima i tako. Sve to je jedna priča što se ima i što se daju subvencije i što država pomaže, ali do ti realizacije, do svega toga jako teško i jako slabo može doći do svega toga se dolazi. Počeo sam se baviti i jednim delom stočarstva, jednim delom ovčarstvom tačnije, do pre 2 godine, pa i to se neslavno završilo. Došlo je do vreme to kad smo imali gotove ovce i jaganjce da je došlo da nikome ne treba. Tačnije, otkupljivačka cena je bila jako slaba, da se nismo nikako uklopili u svu tu. Nisam jedini ja koji je to počeo da radi u selu, počelo se više i svi su... Jednostavno smo tada rešili da smo ovce i jaganjce poklali i podelili po selu, podelili prijateljima, samo da ih se manemo. Nikako nismo uklapali u cenu posla, u koliko su nas one koštale, samo smo ostali u debelom minusu i razočarani. Ja ne razumem kako ljudi pričaju, šta prodaju, šta rade. Nažalost, kod nas nije takva bila priča. Kasne subvencije, svega je bilo. U Temerinu je lično bilo, otkupljivali su samo bele glave, su radili sa ovce, bele ovce su uzimali, u Temerinu bili. Iz početka je počelo, u 2-3 ture se predalo, dok se nisu umešali pojedinci, pa i tad to zabranjeno da ne može da se predaje. Bavim se suvim ratarenjem, radim na neki 100-120 jutara zemlje, sejemo kukuruz i soju, 3 godine i repu smo radili, ali smo i sa njom neslavno prošli, da je ostalo da je šećerane su dale nisko otkupnu cenu, da se repa da je bila pokvarena i što ne možeš skloniti na tava, nemoj ni sedjeti, dok nas ljudi kažu, živa istina da. Jednostavno bi ucenjen si njihova digestija, njihovo čistoća, ali dobro, o tom potom više nećemo sejati, pa to nam je to. Ove godine smo ubacili, opet u plodore smo ubacili žito, koje nismo isto sejali 4 godine, zadnje nismo bili sejali zbog loše cene i ove godine smo ga posijali i nažalost izgleda ćemo se opeći opet. Velika su ulaganja, sami znate da je veštak otišao se neki od prošle godine 260 € koja je bila tona ureje, koja je bila ta sad je došlo da je 1000 € tona ureje. Koja će to biti proizvođačka cena naša, koliko će mi to dobiti, izgleda će biti samo da je bili minut, će opet sve na leđima seljaka otići, ali nadamo se voljim danima. Ove godine u otkupu je pšenica bila 20-21 dinar je bila, sad je ko je imao mesta da je sklonio, taj će se ne ovajditi, nego će neki potrefiti neku cifru da bude pozitivni bonitet. A šta će biti kad bude bilo u žetvi, koja će biti cena i 90% ljudi je primorano da tu vama preda otkupljivačima da proda. Nemaju svi ljudi smeštaj koji će predati, ostaviti svoje šupe i lagerovati robu. To je najgore od svega, tako da će se neko omrsiti o tome. Sad ko će se omrsiti, to ćemo vidjeti još odom potom. Zaključak je pravite ljudi hangare i šupe i puno skladišta, ko može, naravno da. Zemljište koje se nalazi pored u okolini sa Laša nam je i zemlja. Radimo i ogledna polja sa raznim kućama, tako da ove godine ovdje dolazi soja, sljedeće godine će biti opet jedno ogledno polje kukuruza, jedne jake firme i kuće, da, tako, pa onda ćemo o tom potom vidjeti, snimat ćemo i taj događaj da vidimo kako izgleda. Bunar je inače u funkciji, voda je pijaća u njemu, 100% kvalitetnijeg je, rađene su analize kvalitetnija nego voda u gradskom vodovodu. I u Novom Sadu i na vikendici na Paragovu, jednostavno ovdje je kvalitetnija voda i boljeg kvaliteta
što se tiče za pijenje. Kao mladi, perspektivan, još se tako se nadam, nekako i dalje ulažemo u poljoprivredu i ulazimo u nove procese, što kaže, u mehanizaciju kompletno obnavljamo polako, samo je, što kažem, koliko smo mehanizacije kupili, ja sam lično 3 puta do sad sam 3. put ponovo tražio subvencije, izašao ali kako ćemo proći, do sad nisam dobio ni jedan put. Tanjirača, sejačica, traktor, nikada nisam do sad bio prošao, ni na jednim subvencijama, sad ćemo vidjeti kako ćemo proći. 4. sreća, nadamo se nečemu takom da sarađujemo. Sreća što imamo veliku podršku, lično ja imam veliku podršku ljudi iz Majevice, Bačka Palanka koji nas podržavaju, mlade poljoprivrednike i preko njih mehanizaciju možemo da kupujemo, tačnije da menjamo za soju. Ove godine sam kupio tanjiraču sa njima, u saradnji sa njima, gdje su mi soju računali 95 dinara, su mi računali soju, otkupnu cenu soje, a inače soja je tada išla 82 dinara, je bila na prodaju otkupljivača. Svi pričaju o nekoj poljoprivredi, koliko je to radnih dana po jutru, koliko je to radnih, ne može tako to računati, to je svakodnevni posao, svakodnevno obilaženje parcela, zemlje, ne može to računati samo koliko je to sati u toku dana odrađeno i šta je urađeno. Da se toliko računa koliki su tu prihodi, koliki su rashodi. Rashodi su sve veći i veći, prihodi sve manji i manji, naravno. Poljoprivreda je jedna velika fabrika na otvorenom. I svi gledamo, posebno svi gledamo samo gore, daj Bože, će biti šta će biti. Koliko bude dobro, toliko da dođe loše. Ne daj Bože nepogoda, naravno da sve parcele koje osiguravamo s osiguravajućim kućama protiv grada i nevremena, što se i pokazalo dobro, nastavit ćemo i dalje da sarađujemo sa njima. Turija je inače mesto sa dugom tradicijom po najdužoj kobasici na svijetu, takozvana kobasicijada. Svake godine kobasica koja je zapisana u Guinnessovu knjigu rekorda da je najduža kobasica na svijetu ikada napravljena iz jednog dela. Ove godine je 2038 metara, čini mi se, dužina kobasice. Tako da ćete nam doći pa ćete sve to snimiti, zabeležiti. Ko ne veruje neka vidi da je to sve iz jednog dela. Crijeva, kako se spana, šta je rađeno, posebne svinje se gaje, prave se da bi imalo toliko dugačka crijeva. Gadno je kad nešto radiš pa kad okreneš ti za sebe pa ne vidiš ništa, ali samo treba biti uporan i nastaviti napred terati, bit će bolje dana i bit će bolje da. Svi koji žele da se bave poljoprivredom neka probaju, pa nek sami će odlučiti, sami će vidjeti. Treba da se vraća što više mlade se vrati, opet je najlepše biti, najbolje vratiti se opet mislim na svoje, pa raditi svoju zemlju i biti sam svoj gazda i sam se za sebe nervirati nego da te iskorišćavaju drugi, da se za druge nerviraš i da to radiš.